Finally, aning kan chong de pit pini an ke kiri alamar janta theglong chetla. Alamra chengche ko le thanks to kilang ni thanks to la puson se neta first of all thanks to sir beton terang and sir kiri don kramsa. La sinon ke kopi ko son malabang sola marjan ke cheng pe tum che thana malang. Well, nil helu sot kuru la sinang man piwir kai tanang dum halam the apuru. First of all, labang sola marjan ili ke dam tangan ni ka predict tang dulu. La labang so video peneli cheton ma cheton te. Kulu bang sola me tum chethan dam dia prang, let's talk about the character. Kiri don kramsa as kiri konjang apo wiki lang ni. Cinthong kiri be as kiri ejang apu amithang amat as ejang richo. Klirmina bangrong pi the wife of ejang richo. Later nang thelo nang dinglo anke nang manlo kiri ejang. Kiri ejang bang nang thelo nang dinglo anke a girlfriend tadulu. A girlfriend lake a onga supi amat. Mirbin teron pi. Labang ke apaita konane aputa konade. Kiri konjang mate kiri don kramsa. A girlfriend ke susila terang pi. Lata apidone avene lake yokla chine. Bangita me a ega bangkido. Ninang than loke kiri don pen susila ke chebohong deda pitsi aning chedogji. Lason tholon ke. Cinthong kiri la pen kiri don klang no podang te hole chehang jotiti. Especially hula hasing ring pulun ke banga hot. Nona bang ke villain lam thana manang. Main villain gotoming ti side villain leverson tera. Villain potum ke apo apai avadati bo. Jale ponosita lahai ke itu makam kalila. Villain la pen hirong bong kupi konat ko dax ka je poma bang kenang tum alamarjan langlo pulang te ansi chinipo. Sita tralano thelong son duppe ke jok nang thanpo. La so gunda phan hi I pusipu. La pen power mate jadu tadu. Director ka ninge pon tengke super power. Kupi ko son konat la bang ke alamarjan ang dun non nilong ke arjan klangkli. A story ke nang than edlo. Tangte koson no scripting. Scripting ke one time watch. Ipong lang pui ke lang misen. I am a movie lover, so I expect the unexpected. Lapuan unpredictable ke kali. Non ku pisik lang jima ku matsi wang jima bang chini at. Ne kamat hake lapuan apor ke antang that ke extraordinary pabon pulo, but not that much. Now let's talk about the actors. Kadukawe actors anta newcomer side la, except the cameos. Lasi masap so accounts kedolo. That is acceptable. Cameo ke harmony be screen time almost 10 seconds. Laso harmony be a cameo konatsi ke doima go and watch. Sanjay Terang, I miss him when he appeared. Another cameo labang kemo labang so video judlo pudang te ansinang thanpo. Film ka selama tumni si haki yuda porsi paklang rongle. It is for the next film announcement. Now come to editing. Editing abang paklar melang. But find bang so lama pan ithelam ning jeng tung. Bang so a film along blackout transition unusual pic lahai bang pakom chat nang ji. La pen jong si padu thuji purutang te BGM pen sing pamenang po. Non BGM lam tamang lo tangte lo kumat lo bang so BGM master ke. The legend, the OG, the creators are Berton Terra. Kadu kave a BGM. A full movie long sounds good. I'm impressed for the BGM. Sound mastering lake dubbing out. Story along narration ki pia hood base heavy ong. Hemarlo lang joya phana bang ke mel. Comment tunia por hur bang ke ase arjunong le datiti. La supena jok tumo long kupitong ke manji la pen kupitong kanengji pulune arjunong le datiti. Especially ne kirandona theater long ke sound engineer atumta me o edat. Malom so poropan film post check pen selam pamiji puta chokla but never did. Visual effects mate VFX. Alang tum heavy VFX use ipu bonjita me theglongli. Maybe they might not have enough time. VFX are menpen ki color grading dolo but not properly sync. I am sorry sir Kiridhon Kramsa and sir Beton Terra. Avi chonser effect ke not fit properly almost in every scene. Now let's talk about the cameos. Harmony Be as a friend of Kiri Ejang Cinthong Kiri Be. Bipul Terang as Kiri Hanjang lake muning ke bang di akiri alamarjan. Ingnek me meti hai. Now the last but not the least. My suggestion. Scripting ahu dialogue bang paong thu chat sonte antu selang methuji. Athe munir tum konada film dialogue lo pusi kachar juju. Non la ha singring polonje rasa. Kapadusi make the film longer.
1.5 hour is not good. Kadu kawe tumta langdun tame, it's family friendly entertainment, and that's all today. I hope you guys enjoy it.